Došao sam ovdje, ček da smanjim klimu. Došao sam na pregled, moram se pregledam da vidim ono šta mi je više sa grlom. Došao sam ispred bolnice, ali ne sam da izađem iz Porschea, to je veliki problem. Tako ću morati da ih zamolim da me pregledaju ovdje ispred. Izvinite, možete pregledati ovdje, snijem klip 24 sata u Porscheu. Ne sam da izađem iz kola, možete ovdje da me pregledate. Ili imate para, vi si to? Vozim Porschea, imam valjda, ej. Dobro, okej, stanite, molim vas. Izvinite samo. Morali su se pomerimo jer napravili smo ovdje blokadu u saobraćaju pa smo morali... Doktore, nastavite dijagnozu, molim. Izvinite, molim vas. Pa pušili ste prehladan kurac, baš. Nemoj da pričate, doktore, Ne, baš je bio hladan, verovatno. Ali, doktore, šta da radim, doktore, ali izlečivo? Jeste. Imate sreće jer ste dosta platili, jeste. Znači, prvo morate dobro da ga ugrejete. Jel dovoljno, doktore, jel dovoljno? Pa na 3 rate može. Hvala, doktore. Morate prvo dobro da ga ugrejete ili da povadite te krajnike, obavezno. Da ugrejem kurac? Da. Kako bi to odradio? Gurnite kurac u pećnicu, da izvinete, molim vas, ali ne dugo, minut do minut i po. Da se samo prigre? Da. Odlično, hvala, doktore. Da se ne ožarite, što bi se reklo. Hvala, doktore. I čuvajte krajnike ili ih izvadite obavezno. Hvala, doviđenja.